nan kejelon mongon meso-meso donya karam troge pebinasa hana amalan nyobe karaya karena lu sibuk peti mangdonya hana amalan nyobe karaya karena lu sibuk peti mangdonya. San ade lon ingan beto mi seata peso senalen sutra pesan ade lon ingan beto mi seata peso senalen sutra masin kalun bo lon ko bapujo hande lon ikon pekaten donya masir kalon bo lon ko bapujo hande lon ikon pekaten